ngendlela ejabule ngayo ngendaba yonyazi mina nginyakaza ngisha amadlebe ngendlela nje ngijabule ngayo kwayizolo ilo ngasina ngesabatha luthi unyazi izoba Emseni ngomsombuluko hayi anganoma kuyangibona lokho Emseni kwenze njani kwathi umntangala hesho umntangala kwathi umntangala Emseni kwenze njani kwathi umntangala hesho umntangala kwathi umntangala Emseni kwenze njani kwathi umntangala hesho umntangala kwathi Emseni kwenze njani kwathi umntangala sisho umntangala kwathi umntangala siyabonga inkanankana esehleleyo uJawu ungene ngamasango sasingazi ukhuluma nomkhokheli Mabiyela wakwasibiye eKhansani angizazi nokuthi ngubani ke namhlanje igama lami kodwa nje injabulo ekhona ngaphakathi iyamangalisa siyambonga uShembe uNkulunkulu ukungena kwakhe namhlanje lapha Emseni ngiyabonga mfana wami phela siyabonga ukufika kwaNkulunkulu la Emseni asijabule uhlehla ihlathi asazi noma liyaduma noma liyana njenga namhlanje nje lufikile lolusuku esasulidinga sicela ukuthi luqhubeke njalo lungami ngiyabonga yele enkonzweni namhlanje angijabule angizazi ukuthi ngifana nobani ngiyandiza akundizeki ngihlala phansi akuhlaleki phansi ngimila akumeki injabulo enginayo ngokungena konyazi emzini wasemseni ngithi phambili Emseni unyazi lungene njalo ngethempelini entethilelweni ngendlela engijabule ngayo nje namhlanje angazi nje ukuthi ngachaza ngithini ngiyabonga ukuthi uShembe phinde nangenye ilanga eze la ezweni lakithi la emzini wasemseni hayilihle angazi ukuthi ngathi ngijabule kanjani siyabonga ukukhunjulwa unyazi enkandla bona umkhokheli mazongisheze Emseni Thempele sijabule kakhulu namhlanje ukuthi sijabule kakhulu namhlanje ukuba sizovakashela inkosi yethu Unyazi lwezulu ngijabule kakhulu ithempeli lami engilona ivela abahleke ithempeli sijabule kakhulu ngihloya ngisho ukuyibamba ngazi ngabonga ngithini kuswele zona ezokumbonga uNkulunkulu ukuthi namhlanje usikhumbule lokho sagcina ukumbona enkandla ngo2016 kodwa namhlanje usikhumbule njengabantwana bakhe ngijabule kakhulu ngalolusuku namhlanje sihanjelwe inkosi yethu Unyazi umkhokheli bani umkhokheli uMangema Khanyile okhona la Emseni uyena mama wala Emseni siyabonga Unyazi lwezulu kuba lusikhumbule Jehova kaDelani Jehova kakhohlwa Jehova uhlale ebabhekile abantu bakhe nathi siyabonga kubhekwa Unyazi lwezulu ngibonge kakhulu kubakhokheli enginabo nesesekene nayo emsebenzini kaNkulunkulu ngathi uNkulunkulu engababusisa ukuba khona kwabo phakathi kwalomuzi uShembe sishiyile izibusiso siphile phakathi kwaleli khaya siyayibongela ngiyabingelela sisemseni la enkandla mina ngumfundisi wakhona uMe siyatshantshamba sivakashelwe inkosi Unyazi lwezulu kahle kufanele usiphe umhlangano Unyazi ngenxa yokuthi umhlangano kwa-October udonsile waze wawelela kuNovember inkosi ibisisipha usuku olulodwa lwanamuhla thina-ke kithi lungangey'nkulungwane usuku olulodwa ngendlela esijabule ngayo ngoba cishe iminyaka ewu7 ubaba agcina ukuba lapha ekhaya
ngakho-ke asazi uNkulunkulu singambonga kanjani ngendlela esijabule ngakhona uNkulunkulu asihambele esonakithi. Sithenjisa unyaka ozayo ukuthi mhlawumbe ngonyaka ozayo uNkulunkulu seyosipha umhlangano ngonyaka ozayo, kodwa kwanamhlanje nje senele lolu suku nje uNkulunkulu asiphe lona lukhulu kakhulu kithi. Siyayibongela kakhulu.
Ziphelele Nkosi yamakhosi vele zimile. Shembe, wazouchafa wenye Yesu. Yaheni bantu. Yaheni bantu. Yaheni webantu. Siyanga kakudawete. Wazonkulunkulu emhlabeni. Wazouchafa. Wazouchafa wenye Yesu. Amen. Yaheni webantu. Hawe.
Sesicela-ke indlela mhlawumbe kusakhanya uze ngelinye siphinde sibonane umphefumulo ohlangene nenyama. Hayi sibuye inkosi ngayivumi. Ucela-ke konke okuhle kusale nani. Kakhulu banani inkosi inibusise. Enkandla ukwethu ubaba wami uzala ukamagwaza, mina ngizala umakhanyile. Inkosi inibusise.